Coming to Jeffrey Ramdina ania JJ Personality Chairman kani JJ Personality hian Mizo Thalai te le North East Thalai dang te po foreigner is na tha azon sakchina contract of angin foreigner na thok tur hian kan Thalai ten cheng tam tak an seng china and western countries kan ti ho biga te pei chuanin noi som thum panga te an seng chin ani JJ Personality hian heng hi Mizo tele North East Thalai dang ten kan aport thaloni ti ria in kan Thalai te na thok thei tak te tai ma le chuan om thil thiam thei tak te hi foreigner til tla kan ni ti rasi in le kong le lama helai mona ezon na tur tha a om lo ni ti reng chungin kan Thalai te ta na ezon na tur foreigner ankal chu thei na tur hi kong tin reng ina ngai tur thina pathiani nasatakin min shruaya tuna hian foreign rama kan Thalai ten cheng khat ma seng lawa na chatak thakata noi thum an lo theina tur na te kan lo pe thei ta ro pui le ani hemi tur hian tuna hian employment exchange registration form kan pe chhuak me ka khoi takin Mizo Thalai ten rom ngai ven ula kan ti le maya ti dan tur chu helai ten kenin form kan pe chhuak am cheunga a form kha in ron fill up anga ti chuan all sam taka fill up thei mai ania chumi nuwa computer in scan anga chumi scanned copy chu kan WhatsApp number ate kan email address ate in ron thon le mai don ani Aizol la kan office naya te ho tan chuan hemi Aizol city chu on te tan chuan kan office a por kan ma ni in print of ngai lo in helai hanin kan lo print sakin kan lo scan sak mai bokang chunga chu first step ani a chumi zo chuan in documents tenen khang scanned copy so kha in ron thelu huna khan a hard copy kherpo ngai lo print chu khera ngai ran to lova in scanned copy a khain ron thon mai nga ti chuan a hau tak lo chumi zo chuan khami in application form ron thelu mang le in documents te mang khan na kan nei anga piang te a khan kan ron ko za result to mai don chewa namani chortu company hian in visa processing fee te a visa fee ate te thlo theina man te thlengin atum sak don chu ani helai consultation fee in choi angai don lova and fee ma in choi ngai don lova amaro chu khotlang lama kal tu te tan ro chuan English test om china chu bang English test a hian exam fee te to renga tin a harang ring bokani ti ka in lo shet kha tu le dona IELTS a hian exam man hi sing khat le sa thum vel ania hey nurse tele medical professionals tan hian OET and dia IELTS I all fet tu rangai ania OET exam man hi cheng sing thum sa thum vel ani ve thori chon chu kan lo senga helai mona hian mi som hi velte exam tur inom chuan Kolkata te thlo thak wang ngai kher lovin helai hian in approve to ani ti kha lo sia ula amaro che exam tur imi som hi tal ero chu in kin ai ni ti sia in Mizo Thalai te chan pui thei takin han om ula heng in opportunity lo chho me ka hi in ron bo zu that kan dua kan som chu ni he kalom ye